Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthisa indaba ongawenza njengamanje, ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ezingenayo-ke zithi-ke laphana-ke sekutholakale isidumbu somuntu wesilisa siqotshwe ama-pieces salahlwa endaweni-ke kaDoti-ke. Laphana-ke kusanda-ke kutholakala isidumbu sowesilisa ongaziwa siqotshwe u-piece salahlwa endaweni kaDoti eMawoti. Lesi sidumbu sibonwe owesifazane obeyulahla uDoti-ke wase ebikela onogada bakwaRusa. Kutholwe imilenze ihlukaniswe nomzimba nesitho sakhe sangasese besisikiwe sakhishwa nekhanda. Belinqanyuliwe kusalindwe amaphoyisa. Mina-ke ngicela lapha ukuthi ungene ku-comment section-ke ukusho uvo lwakho-ke ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese uyangixhasa-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe-ke ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongawenza njengamanje-ke wena-ke lapho-ke ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe akubizi imali, kumahhala, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli.